puas hati guys. Burger paling puas hati yang Mamu rasa hari tu. Sebab apa? Hari tu waktu hari raya haji banyak kedai tutup. Memang boleh kata Mamu kat Bertam tutup, boleh kata semua kedai tutup lah. Tapi ada satu kedai yang buka ni. Kedai ni dia jual burger. Dia buka, dia punya owner pun memang sempoi lah. Owner dia jujur. Mamu beli 4. Mamu ingat dia dapat 2 plastik beg tu ada 4. Rupanya dalam 2 plastik beg tu ada 2 je. So dia kata tunggu bang, tunggu, ada lagi 2 lagi tengah duk masak. Memang steady lah owner. Lepas tu burger ni Mamu boleh rasa bagi Mamu paling murah lah. Burger double RM8, ayam double RM8. Kalau yang special RM11. Ayam dengan daging sama je harga. Punyalah berlungguk banyak. Ni Mamu tunjuk gambar dia punya burger macam mana. Besar puas hati. Memang kena try. Ni dia guys, burger dia besar punya guys. Sayang tak berkira punya. Memang terbaik lah mau makan. Memang besar, sempoi dan sedap. Habis mau makan memang sempoi lah. Ni burger kalau kat Bertam Putra kan, memang steady lah. Apa kena try lah. Owner memang steady owner. Steady bang.